Yes, reka tubifurize icyumweru cyiza inshuti bakunzi ba Eugene Official aho mutwumva mwerereye hamwe mudukurikira muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye abadukurikiye muri hano iwacu mu Rwanda mu ntara enye z'igihugu ndetse n'umujyi wa Kigali abadukurikiye rero muri bihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari no tugiye kuza kugenda rwose twibanda abadukurikiye muri mu gihugu cy'u Burundi abadukurikiye muri Uganda Kenya Tanzania ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwese reka tubabwire ngo ikaze muri iki kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku itariki rero 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 mwe dukurikiye muri Repubulika muri Amerika ku mugabane wa Amerika mu miji igiye itandukanye abari za Texas abari za Hawaii abadukurikiye muri za ahantu bita ngo ni za Mongolia mwe dukurikiye muri mu by'ukuri ahantu bita ngo ni za Michigan ndetse namwe mudukurikiye muri za Chicago n'ahandi hose mwese reka tubabwire ngo mukomeze kugubwa neza ndabizi ko mamukumbuye cyangwa se mukeneye amakuru ya Eugene Official kuko mubizi neza rwose ko nta handi mukura amakuru yizewe ndetse agicukumbuye donc ya zanda nayo twita ngo nta yindani atari hano kuri Eugene Official. Iki gitondo rero nubundi turagarutse none murabona ko ni no mu buryo bwa video tugaruwe rero n'ubundi na update ubwo abo ku mugabane n'uburenda bo bati ko twe utadusuza namwe ndabasuje mbahaye n'ikaze yewe nabari muri ku mugabane wa Asia n'ahandi hose. So nta gutinda rero reka tuhite tuhera amakuru yacu kuri iyi nkuru ubwo nizere ko like na share mwamaze kubikora ndetse abatara subscribe namwe mubikoze reka ubwo amakuru yacu tuhera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ejo hari video yiriwe iri gutrendinga iri kugaragaza mu by'ukuri abasirikare bishimye bari muri Mwenga Centre. Nabonye bimwe mu binyamakuru bivuga ko ngo M23 ngo yaba yamaze gufata iyi centre ya Mwenga ariko murabizi ko ukuri nta handi mu gusanga ni hano kuri Eugene Official. Ukuri kuzuye kutarimo n'ibinyoma nuko M23 iyi centre ya Mwenga itigeze iyifata gusa iyiri ruhande iri mbiri iyiri hafi. Reka wenda ntabwo dufite uburyo wenda bwo kubereka iyi video ariko noneho twabumvisha uburyo ki aba basore bari barimo kubyina ngira ngo abari ku zindi platform zacu bo rwose babashe kuba bayibona kuko twayishyizeho murabizi ko kuri YouTube ho ntabwo tuyishiraho bashobora kuba bashyiraho ibihano ariko abadukurikira ku zindi platform bo bamaze kuba bayibona. Reka wenda mwumve uko iyo aya majwi ntabwo yakumvikana kuko arimo ibintu by'urusaku kandi mikoro zacu ziradenoizinga zikuramo ibintu nk'ibi nyine by'amayiko ibintu donc bitumvikana ijwi neza ntabwo bijya byumvikana ariko ni video yagaragaye abasirikare bari nk'ahantu mu centre mo kubyina bazenguruka bavuga rero ngo ni abasore ba M23 ariko amakuru yizewe atariho ivumbi nuko M23 itaragera muri centre ya Mwenga. Nigeramo ninje wabitangije kandi ninje rwose ugomba kuzabikonfirma nkababwira ko bamaze kugera muri Mwenga gusa ariko bari mu birometero bike cyane kuko amakuru ariho nuko bari mu birometero bike ndetse ku buryo izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa abenshi batangiye kugenda bahungisha ibikoresho aho rero ngo ndetse n'ibifaru bye byambunda za Charles de Combat bya bindi biba bidashoboye kwiruka ngo bikiza amaguru ibyishiro bikomeje kugenda bijyanwa muri za Uvira bijyanwa kwegerezwa n'ubundi gihugu cy'u Burundi kugira ngo nibiramuka n'uri no muri Uvira birabaramutse bacanyeho umuriro birumvikana bazahite babijyana n'ubundi bahita babyambutsa bijyane mu gihugu cy'u Burundi ariyo babihungishiriza. Amakuru sasa ndi makuru masha mukwe kumenya ahubwo nuko ku munsi w'ejo byiriwe amakuru aravuga ko amakuru dukura muri biriya bice cyangwa se muri karere aragaragaza ko ejo mu by'ukuri reka kwanza tubanze twamamaze duhite tugaruka. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe zigizwe n'ibinini 80% izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore kubura ubushake gucika intege mu gikorwa no kutabyara prostate umwijima
umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Asia namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka dukomeze rero nyuma yo kwamamaza, reka twigarukire mu biri mirwano cyangwa se hano mu biri kubera hano muri Kivu y'Amajyepfo. Nababwiraga rero ko umunsi w'ejo ari umunsi waranzwe nibura n'umutuzo, ntabwo ibice byose byiriwemo imirwano gusa, ariko impande zose basaga no barimo kugenda bacungacungana. Ubwo rero bigaragaza ko cyangwa se bishobora kuza kuba ibindi uyu munsi hakaba habaho imirwano gusa, ariko simvuze ko batarwanye. Hari aho bagiye bagera gutya bagakozanyaho, ariko mu by'ukuri ku munsi w'ejo ntabwo muri Kivu y'Amajyepfo higeze haba imirwano idasanzwe gusa, ariko byitezwe ko hatagize igihinduka uyu munsi cyangwa ku munsi w'ejo imirwano irakomereza ahantu bita muri Warungu. Niho mu by'ukuri imirwano ishobora kuza gukomerera nyuma y'uko Wazalendo hano muri Kivu y'Amajyepfo bamaze gukata ikiraro cyagombaga gutuma M23 ikomeza kwa advancinga, ikaba yakomeza ikajya hano muri bice bya Centre ya Mwenga na za Kamituga, ariko ikiraro Wazalendo baragikase. Biraza gusaba rero ko M23 ibanza kureba uburyo ki iki kiraro igomba kongera kukirepara cyangwa se kugisana kugira ngo babone uko bambuka bakomeze badvancinga. Ariko muri iki gihe bagiye kuba barepara cyangwa se atunganya iki kiraro, amakuru atariho ivumbi nuko dushobora kuza ku breakinga before ko Kazinga Centre yamaze kuba tombe. Iyi Kazinga ro ikaba iri muri centre, iri muri territoire ya Warungu, nawo akaba ari umujyi w'ubukungu. Ngira ngo ni mvuze Kazinga ni Kaziba, ni umujyi wa Kaziba ishobora kuza kuba tombe kuko ntabwo ari ubwa mbere bari buze ko bayirwaniramo. Kandi mbibutse ko bo bari gahunda M23 ifite ni ukugira ngo ise naho igose cyangwa se izengurutse neza iyi centre ya iyi territoire ya Uvira. Iyi Kaziba rero iri muri Warungu, ariko iri mu gice kijya kwegera Uvira. Niyo mpamvu rero turimo turababwira ko mu by'ukuri cyangwa se amakuru twamaze kumenya nuko iyi Kaziba very soon mushobora kubona nayo yamaze kuba tombe mbere yuko ndetse banagera muri centre ya Mwenga. Urugamba rwo rurakomeje, imirwano imeze nabi gusa, ariko nkuko nakomeje kugenda mibabwira amakuru yo turakomeza kugenda tuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Hari video ro ku munsi w'ejo agaragaye Colonel Wiringoma mu by'ukuri ari guhekenya cyangwa se ari gusangira n'abaturage mu bice bigiye bitandukanye, rwose barimo kwirira ibyo kurya bisanzwe, ubona ko nta kintu ibintu byamaze kuba uburyo abaturage bamwishimiye cyane. Iyi video rero iyo rwose numva ndetse no kuyibaha nta kibazo kirimo. Kanze ndebe ni video rwose yisangiriraga na bagenzi be n'abaturage hariya bagenda rwose benjoyinga iyi video se, kandi none nayishyize baho gusa, ariko ndaza kuyibaha. Ariko mu gihe nyine itatu ntarayibaha twakomezanya n'andi makuru kuko ndimo ndabona Vincent arimo aragira atya. Katurebe nebikise kandi aha ya reka tuanze kwanza twakire Vincent. Ndimo ndabona arimo arakomanga cyane. Reka tubanze twakire Vincent ku murongo wa telefone kugira ngo mu by'ukuri turebe icyo gukora nkuko bisanzwe. Waramutse neza mutangazaji Vincent? Yego bwana Fighter, waramutse neza. Urakomeye? Ndaho ndakumva. Icyumweru cyiza.
icyumweru cyiza kuri twese ndetse n'abadukurikiye. Muri iki gitondo Vincent birumvikana kituzinduye ni amakuru ariko n'ubundi nk'ibisanzwe amakuru yacu tukaba tugiye kugera n'ubundi tugaruka cyane by'umwihariko muri politike ndetse na diplomasi, ariko urabizi already cyangwa se buri gihe cyose iyo tugiye mu makuru tubanza kureba hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukibanda kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Ndagira ngo no muri iki gitondo amakuru yacu tuyahera hano kuri front line turebe uko byifashe. Gusa ariko hari inkuru ku munsi w'ejo yiriwe icyaracyara cyangwa se igenda itembera kuri rezo sosiyo igaragaza ko abarwanyi ba M23 baba bafashe centre ya Mwenga. Gusa amakuru twe twari dufite nuko cyari ikinyoma. Ubu bimeze bite rero Vincent ku makuru ufite aho ngaho muri teritwari ya Mwenga ndetse na Warungu? Ubundi imbaga zitandukanye zari cyavuga yuko M23 amaze gufata centre ya Mwenga, ndetse n'abantu batandukanye barimo barabivuga, ariko amakuru nabashije gutohoza neza ntabwo M23 irafata centre ya Mwenga kuko iri mu birometero 5 na centre ya Mwenga. Nubwo aba social media influencer barwana ku butegetsi bwa Kinshasa barimo bavuga yuko iri mu birometero 15, nabonye nka Mitombero yandikira Burundi avuga yuko M23 ibirometero 15, ndetse n'abandi nyine bari ku butegetsi bwa Kinshasa. Yego, ariko amakuru nabonye nuko M23 ubu ngubu iri mu birometero 5 itandukanywa na Wazalendo n'ikiraro cya Rwindi. M23 cyatiriye iri hafi, ariko bagize Wazalendo bakaba bamaze kugica M23 kwinjira muri centre ya Mwenga. M23 nayo ngubu ikiri hafi, ingabo z'abarundi, ingabo za FARDC ndetse na bamwe mu ba FDL bamaze guhungira Kamituga, n'ibikoresho byabo byinshi babihungije. Hasigaye ibikoresho bikeya bikorera Wazalendo n'isigaye icunze n'umujyi nk'uko muri za Kamanyura, nk'uko mu bindi bice bikikije Bukavu, ko kuko hari hasigaye Wazalendo nizo zicunze uwo mujyi. Ubona yuko isigaye ari isaha kugira ngo M23 yinjire muri centre ya Mwenga, noneho ibifite mu maboko, noneho bivugwe kuko ifite mu maboko bitandukanye n'ibyo kuvuga yuko ifite ariko itari yabifatanye izina neza, ibifite mu maboko nk'uko nayo ubona ibyifuzo mu bitandukanye, kandi nuko ubona igihe gutatira ibice bikontororwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bigenda biba mu bihe bitandukanye. Ubu Vincent rero ikiraro nibyo Wazalendo yasenye ikiraro, bamaze kugisenya. Ubu kuri kote M23 icyo kiraro ibikorwa byo kugisana cyangwa nta nubwo bateganya kugisana? Ntabwo yahita igisana kubera yuko ntabwo ari gifite mu ntoki aho cyari kiri. Urumva centre ya Mwenga n'uruzi rwa Rwindi nirwo rutandukanya centre ya Mwenga naho M23 iri. M23 iri wumvira mu birometero 5 na centre ya Mwenga. Uvuye ku kiraro cya Mwenga ugera centre harimo ibirometero 2. Urumva naracyari ibirometero 3 uva ku kiraro ugera M23 iri, ntabwo irahagera nyirizina ku buryo yafata gahunda yo guhita igisana, kandi itari yafata centre ya Mwenga kiri Wazalendo. Urumva iyo Wazalendo ntabwo yabemerera ko bagisana, byaba ari ukurasana bakomeye ku buryo aba M23 bahashirira iramutse yihaye kujya kugisana, kandi igifite uwo bahanganye muri centre ya Mwenga no mu bice bindi bikikije centre ya Mwenga. Ahubwo icyo ubona M23 igenda ikora, igenda yazenguruka mu buryo kugira ngo irebe yuko Wazalendo yacika intege, ikaba yakikuramo, itakikuramo noneho ikaba yahangana nabo bavogagira noneho bomoka. Ariko mu bihe bitandukanye tubona ibice yagiye ifata n'ubundi ibiraro byangijwe igenda ibisana, cyangwa ibiraro byangizwa n'ubundi ihafite bikaba bigenda bisana na M23. Vise izi ngabo ko mbona, izi ngabo za Wazalendo ko mbona wagira ngo zisa n'izikingiranije mu nzu, hari ukuntu hano bari kurwana wabona utsinze. Wazalendo n'ingabo hatagira bumva Wazalendo n'ingabo ntabwo ari ingabo. Aba basirikare itabarwanye mu ijambo rimwe. Aba barwanyi bari kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa ko numva bameze nk'abikingiranije mu nzu. Hari ukuntu mbere wabaga uri kurwana rwose n'umuntu wabona kunesheje ukirukankira mu nzu ugafunga. Bo rero kuba baciye nk'ikiraro ndabona ari nko kwifungiranya
kugira ngo M23 itabura uko yambuka ngo ibasange muri uyu mujyi wa Mwenga. Ubwo se bari barataka banyuze he n'ibikiraro bagiciye? Ntabwo bafite gahunda yo kwataka M23 kuko bafite gahunda yo gukingira centre ya Mwenga nk'uko bagenda babivuga mu bitandukanye. Kuko bagira gahunda yo kwataka bari kureka ikiraro nyine akaba aricyo kibahuza n'ibice biri mu M23. Ariko uko mu bitandukanye leta yafashe gahunda yo kwikoreshereza indege zo mu kirere ku butaka igakoresha imbaraga nkeya nk'uko izifite ari nkeya n'ubundi. Yes, vise gato tugenda tunacanga ukuntu nyine tugenda ducacanga. Hari amakuru arimo aravuga ko ngo Igoma ngo havumbuwe imbunda zari zihishwe ngo zahishwe ngo izo mbunda ngo doke ngo bazivumbe ngo zitabye hasi mu butaka. Ibyizo mbunda bimeze bite? Nibyo nagiye Igoma mu gihe Sarongo mu gace ka Kasika, karitsiye Kasika mu gihe hakorwaga umuganda nyine abaturage barimo gukora umuganda muri komine Kasimbi mu mujyi wa Goma. Haparuwe intwaro mu bice bitandukanye kubera cyane cyane umujyi wa Goma amarigora arimo arakorwa kugira ngo babashe kuyoborwa amazi mu buryo bwiza. Rero bigenda bitukura abaturage nabo bakagenda mu gihe cy'umuganda batoragura imyanda mu bihe bitandukanye. Rero cyabaye mu gihe batoragura imyanda mu bihe bitandukanye ndetse bagenda banasukura ahantu hadasa neza, batoragura intwaro hano za Kasika zatabwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko ukabona barazitabye mu buryo bo bashaka yuko batinze bagaruka kuzitora. Umuriro nyine w'intare za Sarambwe ubabuza kugaruka kuzitora. Zavumbuwe rero mu gace ka Kasika n'abari bari mu muganda ushinzwe umutekano baraza barazitora barazijyana kugira ngo niba zakongera gukora cyangwa niba bakongera gukora zangizwe nk'uko amategeko ya gisirikare abiteganya, nk'uko twabibwiwe na bamwe bashinzwe umutekano ariko batashatse yuko amajwi yabo ajya mu itangazamakuru. Ubwo rero twari turi Igoma, reka twigarukire hano mu bigendanye na Side Kivu cyangwa se mu mirwano iri hano muri Side Kivu, aho rero hari n'amakuru ava ko ngo muri Kasika FDNB yashyinguye abasirikare bayo benshi muri kara gace ka Kasika. Mu by'ukuri mbere yo kuhatsindwa na M23 ubwo M23 yahabakubitiraga ikahabavana ikabambura kariya gace ndetse n'utundi duce turimo za Kirungutwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Ibyo ingabo z'abarundi zashyinguwe mu bice bitandukanye za Kasika ndetse n'ahandi ingabo z'abarundi bagiye bamburwa mu bitandukanye. Abarwanyi mu mutwe wa M23 nyuma y'uko bakubitse inshuro izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta bakabaka agace ka Kasika. Umutwe wa M23 wigambye kuba ingabo ziheruka gukubita abahoze ingabo z'u Burundi ko impande zombi zarwaniraga mu gace ka Kasika muri iki cyumweru. Urabizi yuko amakuru twakunze kuyageza ku badukurikira yuko AFM 23 yemeje amakuru yuko bafashe ibice bitandukanye byagiye bigabwamo ibitero n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariho ingabo zabo zivuye zikagaba ibitero ku birindiro bya M23 binyuze rero ku muvugizi w'ingabo za AFM 23 Armée Révolutionnaire Congolaise Colonel Wilingoma yavuze mu ofisi mu butumwa yanditse ku rubuga rwa X, yavuze yuko ati birakwiye kumenyesha ko abasirikare benshi b'Abarundi bashyinguwe mu mva rusange Kasika utabona imbere y'itsinda ry'ingabo z'u Burundi imbere y'intare za Sarambwe. Ibi rero yabyanditse ku rubuga rwa X agira ngo amenyeshe uko urugamba ruhagaze ndetse n'ibiri kuba ku ngabo z'u Burundi. Colonel Wilingoma rero nigeze atangaza cyo kuvuga umubare w'abasirikare b'Abarundi bashyinguwe muri kariya gace kuri ubu kari mu maboko ya AFM 23, ariko andi makuru yo kugerwa nuko umubare w'abasirikare baguye mwabira bice ari abasirikare benshi. Ubu ngubu umusirikare kandi akavuga ko biteye isoni cyane kandi bikaba bibabaje kubona abasirikare b'Abarundi bakomerekeje mu mirwano yabereye mu duce kwa Kasika, Kirungutwe na Mwenga, barirukanwe hamwe kugeza bagejejwe Iwarikare, hanyuma bakafatwa ku ngufu Kisanganaho
boherejwe kuvurirwa iwabo nk'uko amakuru yagaragajwe nyine nawe n'ingoma ku rukuta rwa Twitter. Ikindi yashimangiye nuko ingabo z'u Burundi zikomeje kugwa mu ntambara yo muri Kongo kubera inyungu z'umuntu umwe ari Perezida Vincent Ndayishimiye. Ibi byakunze no kugaragazwa na kenshi n'abasirikare bagiye bafatwa amatekwa ab'Abarundi bafatwa na Armée Révolutionnaire Congolaise. Iki ni ikindi cyaje kugaragara yuko no kuwa gatatu tariki 26 Ugushyingo ubwo ASM 23 igarura kano gace kagatsika gaherereye muri teritwari ya Mwenga n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo. Hari n'abandi basirikare n'ubundi bafashwe na Armée Révolutionnaire Congolaise ku buryo ibihe bitandukanye basubiza ingabo za leta, ariko rimwe na rimwe bakabakana ngo ntabwo ari abe. Imirwano ikaba ikomeje gukara n'ubundi ukabona ko neza cyangwa ubundi hakongera gufatwa abandi. Izi ngabo ngo ziri kuvurirwa muri Gisangani ngo zagiye zirakubitwa mu gace ka Kisangani kari muri Warikare ngo niho bari kubavurira, ariko ngo ni no kwanga gukomeza kujyana ngo imirambo ndetse n'inkomere mu gihugu cy'u Burundi, kuko ngo Abarundi ngo mu by'ukuri bahita batangira kugira amarangamutima bikaba ibindi. Kubivuga ababivuga ntabwo bazi amategeko ya gisirikare buriya, kuko kubajyana ntabwo bajyana mu buryo bugaragara. Abarundi babizi ko n'ubundi abana babo kwiriya ntambara nta buryo bafite rero bwo kubigaragaza, kuko babizi n'ibyo bigaragaza umusirikare yagiye afungwa. Rero bavurirwa hano Warikare, abandi mu gihugu cy'u Burundi bakavurirwa ku bitaro bya gisirikare biri mu Kamenge. Kamenge. Aha, bise tugarutse no mu makuru yandi nuko ngo perezida w'igihugu cya Kenya ashobora kuza guherekeza Gisekedi ndetse na His Excellency Paul Kagame i Washington ro mu gusinya ya masezerano. Iyi nkuru biteye bite? Amakuru ari nuko kwita kwezi kwa 12 n'ubundi muri Leta Zunze za Amerika biteganyijwe yuko perezida Paul Kagame ndetse na perezida wa Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Tshisekedi bakubwira gusinya amasezerano y'amahoro yasinywe ku itariki 21 z'ukwezi kwa 2025 hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubutegetsi bwa Kigali. Amasezerano y'amahoro ariko agamije ubucuruzi. Andi makuru twabonye dukesha Africa Intelligence nuko perezida wa Kenya ndetse bikavugwa yuko ashobora kujyana n'undi mutegetsi mukuru muri Kenya bazajya muri Leta Zunze za Amerika nabo baherekeje abaperezida bombi mu gushyira umukono kw'aya masezerano, akajyayo nk'umwe mu bagize East Africa uzabaherekeje bagenzi be, nk'uko amakuru ya African Intelligence twayabonye abivuga. Nubwo Kenya itari yabyemeza cyangwa u Rwanda rubyemeze niba ruzaherekezwa na Kenya ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibyemeze niba koko izaherekezwa n'uyu perezida wa Kenya. Gusa ariko ibyo kujya gusinya byo rwose Gisekedi yamaze kubyemera rwose, ngo yamaze kwemera ko agomba kujya gusinya, bitandukanye na bimwe mu yavugaga ko kugira ngo bajye gusinya ngo ari uko ngo imirwano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba kuba yahagaze, ngo M23 itakirwana ngo nibwo nabwo byagerwaho, ariko Gisekedi ndabona yamaze kwemera ko agomba kujya gusinya. Amakuru tugenda tubona ni amakuru agenda avuguruzanya mu bihe bitandukanye. Hari aho Gisekedi yemeje ko azajya i Washington nyine kuhahurira na perezida Paul Kagame nk'uko ubivuga. Abyemeza nyine avuga yuko azajyayo mu buryo bwo kugira ngo igihugu cye kibone amahoro nk'uko mu magambo yiwe abivuga. Wa gatanu tariki 28 Ugushyingo ubwo yaganiraga n'abanyekongo baba i Belgrade muri Serbia, aho yari mu bikorwa kazi, yari yavuze yuko azajyayo ati nzajya Washington ati kwemeza amasezerano twasenywe n'u Rwanda ku bw'ubuyobozi bwa Leta Zunze za Amerika, ati gushyiraho umukono rero ati mu buryo bumwe bwo kugira ngo amahoro igihugu cyacu kimaze iminsi kinyotewe kiyabone. Icyakora ko nta kuvanga hagati ya leta y'igihugu cye n'umutwe twaje intwaro wa M23 bizaba, nk'uko yabivuze ati nzasinya ariko nta message izagira ijyaho. Mu bijyanye n'amasezerano yo guhuza ubukungu bw'akarere aravuga ati mumenye ko nta gishya kirimo, ati kwishyiramo ko karere ati nibyo nifuzaga kuva nagera ku butegetsi, atari ko aduteye icyuma mu mugongo 2022.
Tshisekedi yashimangira ko gushyira mu bikorwa amasezerano y'igihugu cye cyasinywe n'u Rwanda bivuze kubaha ubusugire bw'igihugu cye. Ibyo yavuze ko ngo bigomba kujyana no kuva kw'ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no kugarura icyizere hagati y'ibihugu byombi. Mu magambo yiwe nk'uko yabivuze, yunzemo ko ubucuruzi mu karere budashoboka kuba nta mahoro ari mu bice byose bya Kongo nk'uko yabivuze. Ariko hari andi makuru nanone yagaragaye avuga yuko ngo adashobora kuzajyanwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo mu gihe ingabo z'u Rwanda zaba zikuri ku butaka bwiwe, nk'uko nabyo twabonye mu binyamakuru bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanditse ko yaraye kwirega ko ngo atazajyayo ngo mu gihe umwanzuro wa UN nimero 22/73 utegeka mu 23 kuva ku butaka bwa Kongo nk'uko bo babyita bakabyita ngo ingabo z'u Rwanda zitavuye ku butaka bwe. Nabyo byavuzwe nk'uko na Patrick Muyaya bigeza bikomoza akavuga ko batazasinya amasezerano mu gihe ingabo z'u Rwanda zitavuye ku butaka bwabo, nk'uko bakunda kuvuga yuko zihari. Ariko urabizi yuko u Rwanda rwagiye rukomeza kubivuguruza amanywa n'ijoro ko izo ngabo Kongo ivuga atari byo zijya ku butaka bwabo. Ariko vise twabonye mu by'ukuri nabonye Bertrand Bisimwe yavuze nawe kuri icyo kintu Tshisekedi avuga ngo ntabwo azigera yemera ko ingabo ze zivangwa na M23. Nabonye Bertrand Bisimwe navuga ko nabo batazigera bemera n'aka na gato kuvangwa n'ingabo zatsinzwe, batangira kuzita ingabo zatsinzwe. Bertrand Bisimwe yavuze ko atari cyo baharanira ko ingabo zabo zivangwa n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko icyo bagamije bari ukubaka ingabo zifite imbaraga kandi zifite disipurine. Tongeye hako yavuze ko ari ingabo zatsinzwe. Aravuga ati ibyo uvuga ingabo zatsinzwe ntabwo ari izo gahunda dufite yo kwihuza nazo. Icyo dushyize imbere ni uko twubaka igisirikare gifite imbaraga kandi gifite disipurine. Ati ibyo uvuga ni ukuri nta mesaje zabaho. Yemezaga mu buryo bwo kunyenga ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi. Urumva ko impande zombi buriya mu by'ukuri buri wese arimo ariyumva, kandi buri wese yumva bitewe n'icyo aba ari kumva nyine ari kuvugiraho. Nabonye Patrick Muyaya avuga yuko ngo azatura mu burasirazuba bwa Kongo, azatura i Goma, kwereka abaturage ba Kongo mu gice cya Goma yuko ngo bashyigikiye. Ariko mu bihe bimwe akavuga yuko ahangaha ntacyo wavuze, ariko kongera akisubiraho akavuga ati ngewe mwashaka agace ndahakunda, ati niwe nzatura. Hanyuma vise tugarutse hano iwacu mu Rwanda biravuga ko umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka ni Major General Vincent cyangwa se Vincent Nyakarundi hamwe n'itsinda ayoboye basuye ingabo za RDF. Ayo makuru ameze ate, bimeze bite? Vincent Nyakarundi yagambiriye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa. Hamwe n'itsinda ayoboye rero basuye ingabo za RDF ziri mu butumwa bw'amahoro muri Central Africa MINUSCA, by'umwihariko rwa paki ya mbere ku cyicaro giherereye muri Sokater Mpoko mu mujyi wa Rwanda. Ikiganiro yagiranye rero n'izi ngabo yabashyikirije ubutumwa bwo kubashimira bwaturutse ku buyobozi bukuru bwa RDF nk'uko amakuru dukesha RDF abivuga. Ikindi ni uko yabashimiye akazi bakora n'ubunyamwuga bwabo berekana mu nshingano zabo. Yabagaragaza kandi inama anabagezaho ishusho y'icyerekezo cy'umutekano mu Rwanda no mu karere muri rusange. Umugabo mukuru w'ingabo rero zirwanira ku butaka uri muri Repubulika ya Central Africa mu ruzinduko rw'akazi rugamije gusura ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa by'ubutumwa bw'amahoro bwa Loni ndetse n'iziriho ku masezerano mpuzabufanye hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Central Africa. Yabashimiye uko bagenda bitwara. Inateganyijwe kandi azitabira umuhango gusoza amasomo y'ingabo za Central Africa azahawe amahugurwa n'abasirikare b'u Rwanda, ndetse akanaziganiriza bakagirana ibiganiro bitandukanye mu guteza imbere umutekano. Ikindi ni uko ejo nyine yahise yitabira uwo muhango aho abasirikare bagera muri 545 ba Afurika ba Central Africa bakoze amahugurwa batozwa n'igisirikare cy'u Rwanda.
Yes, ubwo rero dukomeze n'andi makuru Vincent agiye atandukanye arimo kugenda atugeraho aho n'ubundi hari n'izindi update ategura abakunzi bacu. Reka ahubwo tugwe umwanya utwinjize muri uwo mwanya wa update. Nahera muri Sudan aho umuyobozi w'ingabo z'igihugu kimwe muri Afurika yatakambiye perezida wa Amerika ko hakorwa ibishoboka kugira ngo ino ntambara irangire. Yarabudefata rero Al-Burhani Abdelrahman Al-Burhani ukuri mu gihugu cya Sudan yatakambiye perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo amukize intambara ikomeje gufata indi ntera muri iki gihugu. Igihugu yavuze ko kuganira bayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite, ariko ngo azajya muri ibyo biganiro ari uko abayobora ibyo bihugu bamaze guhagarika intambara hanganyemo n'umutwe w'abarwanyi uyobowe na mugenzi we Generali Muhammad Hamdani. Akavuga ko rero intambara irageze akavuga ko we na mugenzi we bashobora guhura bakaganira bagahagarika intambara hanganyemo na Muhammad Hamdan Dagalo. Akavuga ko icyo mbona nuko abaturage bateze amakiro kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo turebe yuko iyi ntambara ikomeje guhitana abaturage yarangira. Umuyobozi w'umutwe rero ahanganye n'ingabo za leta ye aherutse kuvuga ko agiye guhagarika intambara mu gihe cy'amezi 3 kugira ngo abaturage bahabwe ubutabazi, ariko uyu musirikare utakambira perezida we yarabyanze avuga yuko atabyemera, ariko atangiye gukambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo imufashe rero yuko yabona amahoro. Ikindi nuko yarukira muri Zambia Afurika y'Epfo aho wari perezida w'igihugu Edgar Lungu wapfuye mu mezi hafi 5 ashize atarafungurwa. Umurambo wa Edgar Lungu Chagwa wayoboye Zambia kuva 2015 kugeza 2021 uracyabitse muri Afurika y'Epfo mu gihe umuryango we ugitegereje kwemererwa kumushyingura i Pretoria nk'uko yasize abivuze mu nyandiko yasize. Yapfuye muri Afurika y'Epfo tariki ya 5 Kamena 2025 ubwo yivurizaga mu bitaro bya Mediclinic Medforum biherereye mu mujyi wa Pretoria. Umuryango we ufite cyo kumushyingura muri Afurika y'Epfo nyuma yo kutumvikana na Leta ya Zambia ku buryo umuhango wagombaga kugenda. Leta rero ya Zambia ivuga ko Dr. Lungu yashyingurwa n'uwabaye umukuru w'igihugu, ariko umuryango we bashakaga kumushyingura wonyine Perezida Hakainde Hichilema ntahagire, kuko ngo nuko Lungu yasize yavuze yabyifuje yuko atagera imbere y'umurambo we. Rero urw'urubanza rw'iremezo n'urw'ubujurire rw'urukiko rukuru rwa Pretoria bwanzuye ko umurambo wa Dr. Lungu woherezwa muri Zambia kugira ngo ashyingurwe mu cyubahiro gikwiye uwabaye umukuru w'igihugu, ariko umuryango w'ubundi urabyanga. Urujuriro ruvuga ati ntabwo twemeranya n'icyemezo cy'urukiko. Nubwo urukiko rwo muri Afurika y'Epfo rwafashe umwanzuro rukanatesha agaciro ubujurire bw'umuryango wa Dr. Lungu, umurambo we uratabitse Pretoria kuko umuryango we ukomeje kwitambika gahunda yo kohereza umurambo wa uhoze ari perezida muri Zambia, umukobwa wa Dr. Lungu usanzwe ari umudepite muri Nshinga Amategeko ya Zambia, Tatsira Lungu Mwasa aba muri Afurika y'Epfo nawe kuva umubyeyi we yapfa aho ategereje kwemererwa gushyingura umubyeyi w'i Pretoria kubera kumara igihe kinini atagaragara mu Nshinga Amategeko. Rero Tatsira yasabwe gusubira muri Zambia agatubukura akazi, ariko we asubiza ko mu gihe atakwemererwa kwitabira ibiganiro by'inteko kuri video conference atava muri Afurika y'Epfo ikibazo cy'umubyeyi we kitarakemuka. Mu magambo make rero byemeye guhara intebe mu Nshinga Amategeko kugira ngo abanze aharanire ko ishyingurwa nk'uko abyifuza cyangwa uko yabyifuje. Ibyatumye 2008 ugushyingura 2025 inteko za Zambia yereza ko Tatsira atakiri umudepite. Yabyamaganye agaragaza ko yakozwe mu ntugu mu gihe akiri mu bihe bikomeye nk'uko Dr. Lungu atarashyingurwa, ariko abadepite bagenzi be bakaba batarabikojejwe. Muri Uganda, yego muri Uganda nuko amakuru aravuga yuko hari urubanza rwa
Jamil Mukuru umwe mu bashinze ADF yego akaba urubanza rwaratangiye mu rukiko rukuru i Kampala muri Uganda aho uyu nguyu Mukuru yafunzwe muri 2015 afatiwe muri Tanzania nayo ikamuhereza muri Uganda kugira igihe bakaba yari amaze imyaka igera mu 10 ataraburana bagasobanura yuko ari ukugira ngo habanze hagaragara abandi bafatwe icyaha biwe noneho akaba agiye kuburana kugira by'iterabwoba ndetse n'iby'ubwicanyi bwagiye bubera muri Uganda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko amakuru abivuga bikavuga rero kuba agiye kuburana mu gihe bitinze ari uko babanje gutekereza ko bafata abandi bagize uruhare mu bwicanyi ashinjwa ariko bamwe mu bahagarariye imiryango idaharanira inyungu bakavuga yuko ari ukumuha ubutabera butaboneye kuko ubutabera butinze burya abo atari ubutabera nyabwo kandi bukwiye abantu nyine babukeneye cyane cyane yaba kuwakora ukekwaho ibyaha cyangwa bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'ushinjwa numva twasoreza mu mujyi wa Goma naho bizindutse neza ameze neza umutekano ni wose abajya mu materaniro barimo barajyamo ubona yuko umutekano ari wose kandi ibikorwa bikomeza gukorwa nk'uko abaturage baba babiteguye mu bihe bitandukanye yego vise ubwo rero twakurekura tukaza kugenda tugaruka dukomezanya n'andi makuru ukajya kuba ucukumbura cyangwa se ushakisha n'andi makuru agezweho urakoze no gushimira bakunze Jeune Official mbere uko dusoza reka twerekere hano muri Sud Kivu n'ubundi aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zamaze gutwika ibirindiro by'umugabo bita ngo ni John Kasimbira uzwi ku izina rya Makanaki umwe rero mu bayobozi b'umutwe wa Wazalendo mu by'ukuri mu bikorwa bya mu gikorwa ngo ni igikorwa rero cyabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025 ngo byemejwe n'abaturage batuye mu misozi ihanamiye muri uyu mujyi wa Uvira aho ngo iyi nkambi yari iherereye abaturage baherereye muri izo nkambi rwose aho hafi ho icyo kigo cyangwa se ibyo rero bya biherereye nibo batanze aya makuru dukesha rero abaturage bari muri kariya gace avuga ko mbere yuko iyi nkambi itwikwa habanje kumvikana urusaku rw'amasasu nyuma hakurikiraho inkongi y'umuriro yakongoye ibirindiro bituma donc ngo iyi inkongi yakongoye ibirindiro bituma abarwanyi ba Makanaki bahungira mu bindi bice byo muri iyo misozi hirya iyo ngiyo bivugwa ko iki gitero cyakozwe cyangwa se cyagabwe n'abakomando ba FARDC mu by'ukuri ushinzwe rero umujyi wa Uvira niwe nawe ngo akaba yemeza amakuru nubwo impamvu y'iki gikorwa mu by'ukuri itaragaragara cyangwa se bitaramenyekana dore ko ubundi bari basanzwe n'ubundi bafatikanya Wazalendo ifatikanya n'ubundi n'izi ngabo kurwana mu by'ukuri mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 FARDC hanyuma barakomeza bavuga ngo kugeza ubu hari amakuru avuga ko umubano mubi umaze iminsi hagati ya FARDC ndetse na Makanaki nyuma y'imirwano yahuje impande zombi mu minsi yashize ubwo ni ya mirwano twari tumaze iminsi turi kumva muri Uvira nubwo ngo yasanzwe ngo nubwo basanzwe bahurira mu bikorwa byo kurwanya AFC M23 Makanaki John Kasimbira wiyita generali amaze igihe ashinjwa guteza umutekano muke mu misozi ya Uvira yewe na Mwenga aho akekwaho kwica abaturage no gusahura abagenzi mu mihanda nyine berekeza muri amateritwari ngo kuba rero ngo FARDC igabye igitero ku nkambi y'uyu mutwe wa Wazalendo ushyirwaho cyangwa se uyu mugabo bita ngo ni Makanaki Makanaki ejo bundi ukuntu abari muri ntuza rwose ari kwigamba none amadefense bayatwitse M23 rwose nabo ndabona nta mikino bafite
ku bigendanye rwose no guhusha ngo mu vetorofari ndetse ndabona nta mikino bafite mu bigendanye no gutangira guhashya iyi mitwe bigendanye ariko nuko nayo iri kwitwara mu by'ukuri mu baturage. Nguko rero bakunzi ba Eugene Official, reka tubashimire cyane uburyo kimwe mwabanye natwe rwose mu bihe bigiye bitandukanye. Ubwo izindi update turaza kugenda tubona mu by'ukuri ndabashimire cyane. Reka nshimire umuntu bita ngo ni Nyakarere 01 akomeje kugera rwose ashigikira cyangwa se rwose atera inkunga umuyoboro wacu wa Eugene Official kuko yarajoininze membership. Freddy Rwigema nawe rero turamushimira cyane rwose uburyo kibakomeza kugenda bashigikira bajoininga bakora friend cyangwa se bakajya aho bita muri membership. Abitwa rero ba mega mega rwose nawe rwose ujye tukushimisha kabisa urajoininga pe. Ni benshi cyane ariko rwose ni by'agaciro. Turabakunda cyane, dushima uburyo kandi mugenda rwose mwita ku bikorwa byacu ndetse mukateza imbere umuyoboro. Mwakoze kubana natwe rero, tuze gusubira mu yandi masaha. Imana ikomeze ibarinde kandi bane namwe. Yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent twabanye ku murongo wa telefone. Ciao.